komunisti, rasisti, potencijalni memberi LGBTQ plus zajednice. E pa, to su, Okej, vrijeme je za Friends review. Bacite subscribe sada odmah sad, jer želim tih 500 subscribera da mnogo ne bi slomio ja. Kopiranje može. Okej, naša prva žrtva, Mr. Fonta. Potencijalni, vrlo moguće member LGBTQ plus zajednice. Inače, jako chill lik, jako funny lik, stavio bi ga vjerovatno, ali ovdje, ne znam ga dovoljno dugo da ga stavim ovdje, ali možda ga stavim ovdje, ali s obzirom da je rekao da sam čorav, stavit ćemo ga tu. Sljedeći na redu, ovo nije mačka sa pumparcom, ne bojte se, mislim jeste, ali to je knele. To je knele. Knele vam je kao mješavina Voldemorta iz Harry Pottera, Harry Potter. Harry, you're a wizard, Harry. What am I? You're a fucking wizard, you bitch. Da, Knele je lik koji me zna iznervirat, ali nekad je funny, nekad, dobro je pazite, nekad, znači veliki exclamation mark je tu, tako da nije funny ko Fonta do duše, Fonta je smješniji, zbog toga Kneli ide tu. Ali ako ga rangiramo na osnovu skilla u LoLu, Nikolutić. Okej, sljedeća žrtva, Nenad. Ako kažeš da njima, imati izjebemo na ovo tačno nešto. Znači neću biti da... Oh my god, Nenad, kako ti strašno. He's my dude, he's my man. I ono, počeo je komunizam sa mnom, veliki plus. Majax, ako me pratite dugo na kanalu, ona znate ko je Majax, to je ovaj lik. Ništa, reči. Da, lik koji ima glas ko žensko, ko djevojčica, on je malo vevo, hunju. Da, sljedeći na listi, Vrbo. I wanna die. Kreator jednog od najboljih videa ove godine, što je Project Skyblock. Nisam previše proveo vremena s njim, a želim da popunim ova dva mjesta, tako da ću ga staviti na mjesto. Sljedeći, Lazar the Čoravi. Lik koji u kanteru puca ormar umjesto lika. Također lik koji mi na live svaki put kad se dobije subscribe lupu glavom mocno. Ne lažem što je najgore. 379 Lazare. Jebote, smijeniti koji će... U suštini jako funny guy, ali duše, ako ćemo da ga rangiramo po skillu LoLu... Nikolutić. Đokica. Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Dobar je. I na kraju, ja, čovjek koji drži burek u ruci, koji drži nešto drugo u ruci kad gleda određeni sajt. Ja sam actually toliko dobar lik. Ja sam humanitarac. Ja sam ravnopravan prema svima. Ja poštujem žene. Ja poštujem sve rase i sve nacije.